lon bertubi-tubi bak media mudiatul fata.com Tuan Inohat mantong bangsa Aceh dituduh lon yang kon-kon, difitnah lon yang kon-kon. Nutulong petanggungjawab siat, yang kalih nutebar fitnah atih lon tahun 2014. Lon nepegah dikeluarkan daripada daerah tersebut dan lon nepegah bak media drone lon pegot kesalahan. Jadi tolong bi solusi siat Abu Mudi Mesra. Kesalahan lon dan toh tengku, toh ustaz, toh umara dan toh ulama yang petebit lon dari daerah drone. Tolong bi solusi siat. Nyokan jak ba fitnah lon lam kegurel lon yang dislimung. Kan jak pegah kegurel lon urung mejin. Hana kuramah. Jadi hai bang lahap Mudi Mesra yang kaluh nutebar fitnahnya nutolong bi siat jawaban. Karena bangsa Aceh jino macam-macam tuduhan atih lon. Dipegah lon ku semelum inong di daerah. Dipegah lon ku proh celeng di daerah. Dipegah lon ku cemecu di daerahnya. Tolong bi solusi siat. Pernah tinggal neh Abu Mudi Mesra yang nekirim urang kedeh u gampong lon wate di saat urang si lon meninggal. Pernah anak murid daerah Mudi Mesra ajak sama dia u gampong lon ke urang si lon. Jadi pakan sembarangan petebit media yang kon-kon kelon nejak tebar fitnah kelon. Jino kan nejak bar fitnah ateh gurelon yang dislimung kan nejak pegah ke urung mubat nyan jen Bandung. Dan nejak pegah hana kuramah. Hai Abu Mudi Mesra. Tubuh drone, tubuh menajih. Lon bangsa Aceh, darah Aceh. Lon darah Aceh, bijih pahlawan lon. Drone kon bangsa Aceh. Drone kon bijih Aceh. Drone bijih Batak Mandailing menjampu ngon Minang. Jadi hana nutupu sejarah Aceh dan hana nutupu ulama Aceh. Kiban ulama Aceh wate jamun gepoh Belanda. Kiban ulama Aceh wate jamun gelawan kafe. Getak bak lubu mate kafe. Puna keramatnya. Baik nejak pesaban drone Abu Mudi Mesra yang tubuh menajih. Yang tubuh drone menaji. Drone urung pajau haram. Urung pajau riba. Drone, tubuh drone hana suci. Jadi hana saban. Hana gebi mukjizat li Allah. Hana gebi kelebihan ke drone. Ke drone li Allah. Hana gebi. Karena tubuh drone, tubuh hana suci. Tubuh haram, tubuh drone. Jadi baik nejak pesaban ulama jino yang kaja angke yang kedo ke sebagai ulama syekh. Syekh pukul mau. Syekh setakat syekh di Arab isdih. Setakat syekh kaji di karang kitab. Setakat syekh na tafsir. Setakat kaplat. Lagi-lagi kah urang iriate, urang dingki, urang bro ate lagi-lagi kah Abu Mudi Mesra. Hai lahap Mudi Mesra. Lahap Mudi Mesra, baik sembarangan kajak kun ku grelun. Baik sembarangan kajak pegah ku grelun ke pelarajin. Baik sembarangan. Jenyan hai binatang. Jen na yang Islam. Gurelon di saat gesumumbo, di saat gepubat urung, awai gepu syahadat ile. Gepu syahadat ile segolam gepubat. Nyotrok bakah jino hai binatang ka kaya pegah hana keramat. Baik kajak pusaban 3 truk lon pegah. Baik kajak pusaban tubuh menajih. Tubuh peng harum. Darah harum. Darah gapah harum tubuh kah hai lahap Mudi Mesra. Jadi baik kajak pusaban dengan ulama jamun. Kah kon keturunan Aceh. Kah kon bijih Aceh. Jadi baik kajak pusaban dengan ulama-ulama warih Nabi Awai. Ulama jamun je ke karang kitab. Ulama jamun na tafsir. Lagi setakat kah ilmiah sagai panyang tapi iman ke hana. Menyokah na iman ke hai binatang hana kasindir ke gop hana ketebar fitnah hati gop. Hana sifut iri dengki bakah. Bakah bon bandung na hai binatang palih. Hai binatang palih kah termasuk antek PKI, antek Yahudi bijih Fir'un. Kah bijih bangsat. Kah hana berdasarkan dari ulama. Kon berdasarkan kah keturunan ulama. Kah bijih bangsat ai lahap laknatillah Mudi Mesra. Bijih bangsat. Nampung bijih bangsat. Kah awak ketolong li Abu Naziz. Segohlam lon pekafe kah awai ke pekafe li Abu Naziz. Nak ingat ke? Tengku Sulaiman Padang Tiji saksi hudib. So yang pedang fasilitas rumah sikula bak dayah Mudi Mesra ke pekafe li Abu Naziz.
Nyo, tapi kah jino selamakah leh kah menikah dengan anu Abun Aziz? Meninggai inong abon inong anu Abun Aziz inong ke? Kacok kuasa likah. Kacok kuasa likah bak dayah mudi mesra. Ino ka kembangkan ino ilmiah kafe Syiah. Ilmiah Syiah jaitat ka kembangkan ino di muka bumi Aceh. Jadi pakonkah galak tat bak ka sindir-sindir ke tengkulun, ke gurelun di Selimung. Kajak pegah jin. Tiga truk lon pegah tubuhkah tubuh menajih, tubuh hana suci. Jadi hana gebi kelebihan kekah. Kah setakat panjang ilmiah setakat jut ka fai ayat tagai. Setakat jut ka khun hadis tagai. Lebih ni baknyan hana. Lebih ni baknyan hana. Karena tubuhkah kon tubuh yang suci, maka hana gebi. Hana gebi keramat kekah. Kurapmat na kekah diduk. Kurapmat diduk kekah Abu Mudi Mesra. Menyo keramat piuh-piuh hile. Karena kayak pesuci tubuh kile. Yang tubuh harum tubuh kah. Kah awak pahala riba. Awak pahala kredit. Awak pegah je taubat ngompeng sabu-sabu yang kekah. Macam kah hias. Fatwa kah kapetimang. Jika telung pegah tiat. Baik kejap putusat bangsa Aceh lon bangsa Aceh darah Aceh. Kah kon bangsa Aceh halahap Mudi Mesra. Kah kon bijih Aceh dan kah kon keturunan Aceh. Baik sembarangan kah kajak hina-hina. Kajak khun-khun. Kayak ngejek-ngejek dan kajak sindir-sindir ke gurelun di Selimung. Gurelun di Selimung di saat kepubat ke pesyahadat ile. Kon kamu mada agak peruh sihe kon. Hana musihe gurelun. Gurelun hana musihe. Keramatnya turun menurun. Nyo kayak pusaban kah tubuh menajih. Kajak pusaban ngon para cucu aulia Allah. Baik kajak pusaban. Kamu bangsa Aceh, darah Aceh, mutupu sejarah indah tu. Dan muturi. Mukiban kamu ulama jamun. Ulama Aceh jamun mukiban. Memang keramat, gebi. Kelebihan li Allah ke ulama jamun. Kena ulama jamun betul-betul suci. Betul-betul lam taat kepada Allah. Kau lagi kah hai binatang. Nyo sembarangan kajak pertebik video kayak sindir-sindir ke gurelun. Kajak pegah gurelun mujen ini itulah. Kelon yang kaluh kabar fitnah. Katulong bi petanggung jawab tiap. Sehingga alon ino memacam-macam bagawa dikhun kelon le anak murid kah. Le perte pembela kah hai binatang palih klah. Pura kesalahan lon lam dayah Mudi Mesra. Yang Tengku Fagrudin yang akan menetap di daerah Mudi Mesra yang kita nyong tiap. Yang urung lawung kita nyong tiap. Jadi baik sembarangan untuk nejak tebar fitnah kelon sehingga kelon dituduh memacam-macam jino. Nyoh ka kajak tebar fitnah lam matuh gurelun. Ka kajak pegah gurelun urung mujin. Kajak apa saban tubuh menajih. Tubuh kah lahap laknat tilah Mudi Mesra, tubuh menajih. Hana suci tubuh kah, bahpi kah panjang ilmu. Kah kon dasar bangsa Aceh, kon darah Aceh, kon keturunan Aceh. Kah keturunan Batak Mandailing, menjampu dengan Minang, menetap segai di Aceh. Kah urung ketulung li Abun Aziz, hai lahap laknat tilah. Kah urung ketulung li Abun Aziz, dan kah berdasarkan kawai kon kagep kafe li Abun Aziz wate almarhum drog. Tengku Sulaiman Padang Tiji saksi udip saboh perguruan dengan kah. Yang jak menuntut ilmu ba Abun Aziz. Ino kakak pegot sewenang-wenang kakak khun kegop macam-macam kakak tebar fitnah kegop macam-macam nyong karut ke gurelun teman di Selimung. Apa pasai yang kah sindir-sindir ke gurelun? Apa pasai? Apa pasai? Setakat kah ilmu kah nyan BFK tagai. BFK tagai hanapat tak pakai. Kalau ilmu kah ilmu the ka pakai. Fatwa letat fatwa kafe Syiah. Mahan hana kaundang kafe Syiah. Padumna ka pejopeng ba masyarakat. Sehingga kah berani kau undang Imam Syiah waceh. Padumna jika mengharum berkarena Allah pernah ke pejopeng bak kafe Syiah pernah. Kamu harum tiga kapetebit tiga video. Kapetebit tiga video. Kamu sumpah berkarena Allah pernah ke pejopeng bak Bashar Assad sehingga ka undang Imam Syiah Mufti Adnan dari Suriah. Jika kamu sumpah tiat berkarena Allah. Nyolon tanyong hukum tanah wakaf tak pejut ke hak milik. Hukum. Tanah wakaf gop jino ka pejut ke hak milik hai binatang palih. Kiban palih kah. Kah awak dibayar le awak kapela. Maka kredit segala macam bayar online. Blo online bab mandung bakah ka pahala. Kena peng tamong yang pap ma ke. Nak je ka kembangkan ATM di daerah Mudi Mesra.
Nyan tujuan kah, utak peng helahap laknat tilah. Baik sembarangan kajak tuduh, baik sembarangan kajak fitnah. Kegurelun yang kongkon di selimum. Nak dengar? Kah urung gemat le bak kipek baje le abon selimum mawai. Nak dengar ke? Han gebi gabung dengan FPI. FPI nyan awak perusak, awak pehancur agama Allah. Bak babah wallah tagai FPI laknat tilahnya. Nyan kafe Syiah dalam FPI nyan. FPI nyan bayaran pet boh negara. Menyo di Indonesia bayaran FPI nyan perute geng-geng mafia yang kelab-kelab malam yang kaya-kaya yang ke awaknya yang bayu FPI nyan. FPI nyan nak untuk dipitre umat Islam di Indonesia. Ino ka paceh kapungo ke FPI ka pegah FPI Mujahidin. Ho berakon FPI nyan wate masa konflik Aceh. Ho berakon nu nyan wate masa konflik Aceh. Ho berakon mui nyan wate masa dom konflik di Aceh. Ho. Jino ka kayak bangga-banggakan nu. Ka kayak bangga-banggakan ulama mui. Ka kayak bangga-banggakan FPI. Lampap ma ke Bandung. Awakkah kabeh dicuci utak ke Bandung. Kabeh dicuci utak le berhala ke Bandung. Perute publo ayat Allah. Perute afai ayat ngon untuk merot. Kameng palih ke. Nyo tiga truk lon himbaukan kepada kah lahap laknat tilah mudi mesra. Bijeh batak mandailing menjampu ngon Minang. Mereka bertanggungjawab. Apa yang kaluh kelafaskan, apa yang kaluh kasindir ke gurelun. Baik sembarangan ke hai binatang hai. Kajak tebar fitnah kelon yang kaluh ka petebit media yang katuduh lon. Kah kamu sekutu dengan kafe laknat tilah dengan konsulat Indonesia sehingga ka kirim kafe laknat tilah CIA kena bak lon hai binatang palih. Pernah pulai ka kirim lom CIA kena bak lon. Na pulai. Ka kirim lom 3 truk. Lampap ma ke kayak tuduh ke IC sino. Yang wate kejadian di Petren. Bendera Daulah Khilafah di Birun tahun 2014 baik salah baduan yang pilon katuduh sino hai binatang. Lon katuduh lampap ma ke. Katuduh lon teroris sino. Anu PKI kah. Kah hai lahap laknat tilah bijeh bangsat. Bijeh bangsat kah berdasarkan dek. Anu dek kah. Kah awak getulung le Abun Aziz. Jino ka angkuh ke. Ka angkuh ka kamat kuasa bak dayah mudi mesranya. Jasa hana kabalah kah jasa. Jasa guraya ke hana kabalah. Jasa ayah tuan ke hana kabalah. Cuma ka fai-fai sagai. Ka fai-fai dan ka kembangkan Abun Aziz ini itu. Tapi jasa hana kabalah. Kah perampok hai lahap laknat tilah. Perampok kah. Ada ramai ke 20 ribu ke hana anak murid tapi hana je kebut. Malim bak lapik kitab tagai. Kon malim dengan karena Allah kon. Musabah ke hana malim dengan karena Allah. Bapih kah tidra guru yang ka diangke yang ka dianggap li bangsa Aceh bangai sebagai ulama tapi kah kon keturunan ulama. Kah keturunan bangsat hai lahap laknat tilah. Keturunan bangsat kah kon keturunan berdasarkan ulama. Kon berdasarkan hana warih daripada ulama kah. Baik sembarangan. Kajak tebar-tebar fitnah ke gurelun. Baik sembarangan. Ka petanggungjawab apa yang kelah ketebar fitnahnya. Haram jadah kah lahap laknat tilah. Kangi yang muka ke mantong bangsa Aceh, ulama Aceh hana mu bintik-bintik muka apa. Tapi muka kah mu bintik-bintik. Kiban gerham laknat li Allah wata ke. Geperhut daya, gepetutong toko ke, gepesakit ke. Memacam-macam gebi laknat li Allah ke pernah kesadari. Yang si gotruk menyorot daya mudi mesranyan kakah mutanom. Yang gelaknat li Allah. Gelaknat li Allah dayahnya. Allah hana pernah gebi musibah bak tempat ibadah. Karena tempat dayah jihnya, dayah kufar peng harum dikembangkan. Peng harum dipegot dayahnya. Maka Allah gelaknat atu ji. Gepetutong dayah, gepesakit binatangnya. Maka wate sakit puplung lew Malaysia. Puplung lew Jakarta, puplung lew Singapura. Ulama jamun Ulama jamun wate sakit, gemohon doa sagai ba Allah. Gemohon doa, geboh penyakitnya. Tapi ulama jino sakit bacut kedeh puplung le Malaysia. Pakon karena harum dipajuh leuthat ka ulama. Menansit ulama-ulama antek yang tunduk bak penguasa dalimnya, yang taban sit bui tegut. Maka pakon ulama jino selamat, pakon ulama awai dipoh. Nanu dekon. Ulama yang selamat jino yang dong-dong bak pintu penguasanya perute poh bangsa Aceh, perute poh ulama Aceh. Mantong bak buku agam, mantong metulis.
mantong tulis ulama Aceh yang bi sokongan, yang bi wewenang ke pemerintah Indonesia, ke sipai Jawa, ke tentera maupun ke polisi untuk yopoh umat Islam di Aceh. Mantong tulis. Jadi baik sembarangan bang lahap laknat tilah. Baik sembarangan kajak tebar fitnah atas gurelun. Kalau ketebar fitnah atas lon 3 tahun 2014 katuduh lon teroris macam-macam sehingga lon diintrogasi di sino 2 jam lebih le kafe CIA Kanada laknat tilah. Namun hana bukti karena kebenarannya milik Allah hai binatang palih. Milik Allah kebenarannya. Makakah sabe-sabe ku hina ke hai binatang? Karena kak laki hina. Kak laki hina dan kak tebar fitnah atas lon memacam-macam bagawa jino karut atas gurelun. Kak bertanggung jawab tiap. Jadi baik kak persaban tubuhkah tubuh menajih dengan ulama jamun. Dengan ulama jamun baik kajak persaban. Hana saban. Tubuhkah tubuh menajih. Ulama kamu, ulama betul-betul ulama waris Nabi kamu, tubuh yang suci. Maka gebi mukjizat, gebi kelebihan oleh Allah ke ulama waris Nabi. Nyo setakatkah? Tajak pegah syekh, tajak pegah ulama. Panai bijeh kah? Bijeh bangsat kah? Bijeh bangsat. Bijeh bangsat kah lahap laknat tilah mudi mesra. Bahpih panjang ilmu, bahpih ramai urang sanjung, bahpih ramai anak murid ke? Namunkah tetap bijeh bangsat? Bijeh bangsat kah lahap laknat tilah mudi mesra. Menyohana puah hati ke hai binatang, kakrem mama ke hiah-hiah ke kena 3 truk. Yang kaluh kakrem awai intelijen 2 dro kanya. Intelijen CIA 2 dro awai kaluh kakrem kajak tuduh lon teroris ISIS. Nyopu na pule kakrem mama ke hiah-hiah ke kena. Kakrem laju lampap ma ke. Kakrem pak Jokowi laju 3 kena. Kakrem laju. Binatangkah lahap laknat tilah. Muka ke membintik-bintik perusih Cina pajuh bui. Karenakah memang awak pajuh bui. Taban tit awak pajuh riba. Riba ka pajuh, riba ka khok-khok. Riba ka pajuh riba. Yang harum ka pahala. Kredit ka khias macam-macam bagawa demi berjut. Padahal pu ka khias tujuan pu untuk memudahkan masyarakat tegai kan. Nyan tegai tujuan lebih ni bak nyan hana. Kredit nyan hai binatang hai total harum hana payah tak khias. Kreditnya tetap harum. Hana barang-barang hias. Ulama jamun ada hak ke pedang pakon kah jino lagi bui kah? Pakon lagi bui ke kah lahap? Hai lahap laknat tilah mudi mesra kafe mijak tu. Yang fatwa Imam Syiah dari Mufti Adnan dari Suriah. Kakak kembangkan di muka bumi Aceh. Maka fitnah memacam-macam bagawa dari kah ditebit. Macam-macam bagawa fitnah dari kah. Memacam-macam bagawa kabuh kapegot ma ke di muka bumi Aceh selama kah hajut ke ketua huda hai binatang palih hancur hat ka bangsa Aceh. Nyolon tanyong 3 truk nyan bupati Birun si Ruslan nyan tho yang petebit ijazah palsu. Nyan si Ruslan bupati Birun nyan belah le dijak beut bakah. Belah le. Kanya di saat leh damai MOU nyan kah yang petebit ijazah palsu hoka media nyan. Kah urang petebit media ijazah palsu ke si Ruslan. Padumna ka pajau peng bak si Ruslan. Barosa kala kepeng bak si Ruslan sit 1 million untuk kaya pedong dayah kanya. Nyan anu PU nyan tahu. Barakon si perkah kan. Lon tu pu pemandum hai binatang hana pu kaya eng dro ke anu muribkah. Anu muribkah bak lon di sino di mengadu. Bak gang dolar idong ide yatu hit lepol lun keno. Memang dayah mudi mesranyan mengharam jedah. Mekafe Syiah laknat tilah lam dayah mudi mesranya. Menyuanu pejabat dibi wewenang, dibi kesenangan, disanjung, dipemulia lau menyuanu urang kaya yang jakbut bak dayah mudi mesranya. Tapi menyuanu urang gasin melikut di cukup paleh-paleh tengku lam dayah mudi mesranya. Na tengku utak inong pinasit lam dayah mudi mesranya. Na tengku jela. Na tengku jela sidroi nan bak dayah mudi mesra. Nyan ubena punggung inong anu santriwati. Ikerling ngetu punggung inong. Nyan munyo tengku je jak mencewek inan bak dayah mudi mesranya. Jaitat anu murib dayah mudi mesra anu murib jih jaitat telefon kena bak lun. Na yang bak gang panah, na yang bak gang dolar ridong telefon kena bak lun. Memangnya betul ya besi apa yang doh nu pegang.
Memang menyogitannya gasin, hanayung tajak but kenan bak dayahnya. Hanayung sama sekali, hana dihargai. Tapi anu pejabat, anu korupsi, nyan disanjung, dilindung, dipurno cukup got. Bahkan dibilang fasilitas bak dayah mudi mesranyan. Aci ni cuba fikir dia, nama haram jedah. Nyo dipegah loan dipertebit dari dayah mudi mesra awak Hai binatang, menyokai ka pertebit dari dayah mudi mesranyan ka bayu pengke ike kublo lemari tinan kublo peratah hai tinan. Ka bayu pengke dia. Ka bayu pengke. Ilon ku sedekah hinan wate lon ku tebit dayah mudi pi sedekah gop tinan ka mekat. Ka publo sedekah gop kon kajuk lam ke gop. Tapi ka publo pernah gop tebit mesti jibut hanai jale dikebah peratah, dikebah lemari, dikebah segala macam. Tapi kah hitinan kamkat kapulo. Kon ka sedekah lam ke gop. Tapi ka peje kepeng nampak ma ke. Ke awak tarik sawit, awak tanam sawit barakon yang gang dolar lon awak tarik semen pegot empung walid. Yang gang dolar. Boh iya bak ma ku kon ilon hantam pernah ku kerja. Bak ma ku kon hana ku turi lon kelapa sawit. Bak indah tu ku kon golom pernah ku petengah sini bai. Tapi selama aku jak bet bak dayah mudi mesranyan, jak petengah sini bai. Jak petengah pukoi madi, jak petengah hanu tet madi. Nyan jak bet bak dayahnya. Nyan alasan pe tak tolong gure pahala tengah gebila Allah. Hanto tu apui tengah lam jauh apui tengah lam neraka. Pu di pap maya nyan kon alasan memandum padahal memandum di pegawai bisnis nyan. Bisnis bandum lam utak di. Nyan pulau mino kacanggih bacut. Ya lu gerom laknat ya Allah kacanggih bacut lam kam tamah canggih lam. Nyan jak bet payah pakai wang muka 2 juta. Ya menyo hal lewat wang muka 2 juta je tamah 2 juta tu nyan baru merumpuk tempat duk. Baru na tempat. Menyo hana. Moden kau korupsi menyo berkon je tak pegah haju. Daju lam pemerintah berkon daju tapi jino daju nyan dino lam dayah nyan bahkan pemimpin sendiri jino ulama tu lebih ni bak daju nyan lebih ni bak daju palih nyan ulama jahiliah jino baik kap tanggung jawab apa yang keleh ketebar fitnah hatu gurelun hai binatang palih gila nyo kenyo yang pelelon pesampo bakah hai binatang palih nyo kenyo terima kasih Bang Lahap laknat ilah kafe mi jaklung.